Sanibingelela manaze sasebuhleni bantwana bonyazi lwezulu. Namhlanje ngicela sifunde isihlabelelo esi-181 esisiphakama ngegama lenkosi. Ngiyacela sifundisaneni sona. Mekhona omunye ozazi ihlabelelo ukuthi igidelwa kanjani, ngiyacela uveze umbono wakhe naye angasabi, sibonisane sicasulisane ngoba songumgidi siyafunda ekho wazi. Singaqala ke manje. Phakama kuphakama ngegama lenkosi, phakama kuphakama ngegama lenkosi, phakama kuphakama ngegama lenkosi, phakama kuphakama ngegama lenkosi. Okay, sakuvesi 2 manje. Bukisise, vule kahle amehlo. Mawusala ungibhalele ku-YouTube ukuthi sobani casilungisane kanti sakuvesi 2 manje. Awuke ebuthongweni ngegama lenkosi, lenkosi sise ebuthongweni ngegama lenkosi, lenkosi sise ebuthongweni ngegama lenkosi. Alright, siyavesi 3 manje. Siyatelebhela-ke lapha, telebhele kwinhlasi sonyasi, siyatelebhela-ke manje. Ake sifundele kuwe wekuphakama sifundele kuwe wekuphakama sifundele kuwe wekuphakama sifundele kuwe. Sikhalana-ke lesihlabelelo, siyabonga kakhulu. Mekhona ufisa ukukubuza, ngangibhalela ushiye i-comment lapha ku-YouTube and then silokhu sizokwazi ukuthi silungise. Ayekho okwaziyo umgidi, siyacasulisana. Mekhona isihlabelelo ofuna ukuthi usazi, ongasazi, mongitshena ngisazi ngizokhombisa igidelwa kanjani.
kodwa mengingasazi futhi isihlabelelo osicelayo ngizokutshela ngisazi ngizamele kwezinye indawo. Ngiyabonga. So boy Thobani